enhlangano namhlanje? Mina ngingungqabutho Mabhena, unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party. Ngemva kokwehla esitulweni kaRobert Mugabe uba ngumongameli, la ngemva kokugcotshwa kwaEmmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumongameli, sikubone ukuqhakathekile kakhulu ukuthi sihlangane singama left forces lapha eSouth Africa sikhuluma ngodaba lwaseZimbabwe. Lapho thina njengebandla leZimbabwe Communist Party sisebenzisana leSouth African Communist Party leCOSATU sinxuswe yiChris Hani Institute ukuthi kambe njengoba uEmmerson Mnangagwa sengenile kuchoni kubasebenzi kuchoni kubahlali bemakhaya abahluphekayo, kambe uMnangagwa lo angaletha utshintsho yini olufunwa ngabasebenzi. Yikho ke sihlanganeke namhlanje ukuthi siphumeke lama policies kumbe lama suggestions ukuthi lizwe lingaqhubeka lisiya kanjani phambili, singalakha kanjani. Kanti ke thina sikubizayo njengamakomanisi i-National Economic Dialogue, lapho kumele sikhulume sithi kanti umnotho wethu singawakha kanjani. Yikho ke namhlanje sihlangene lapha sizama nje ukuthi sibonisane siphane ulwazi njengamakomanisa weSouth Africa labasebenzi. Ngamafitshane vele kuchoni lolu tshintsho kweZimbabwe kakhulu kusebenza eZimbabwe luchoni imali libhekelele. Siyakwazi ukuthi uMnangagwa lilunga leZANU-PF kade uvele kuyibaba busayo kusukela ngo1980. Lokho kuyiZANU-PF ebusayo sikubonayo kuphela kuphume uRobert Gabriel Mugabe kwangena Emmerson Mnangagwa, kasilubone kakhulu utshintsho lukhona kodwa